zdaj pa srečno pri izmetu. Dva zasuka, odlično je izvrgel Kangrenijsk. Daleč, daleč, morda do kolajne, ne, premalo bo na koncu. Kristjan Čeh bo končal torej finale olimpijskih iger na 5. mestu. Ki mi rekel, malo so šle tiste ledene kocke po žilah, ko nam je malo centimetrov zmanjkalo, ampak vseeno, tako veselje nam je naredil Kristjan, tako da res, Kristjan, ti si naš, radi te imamo, super si. Nisem razočaran, je bilo super, kljub temu. Čestitam Čehu za to 5. mesto. Kristjan nas je držal do konca v nekih upih in v navijaškem vzdušju, tako da vseeno čestitke, izjemen nastop, tako da smo ponosni in veseli. Everybody were really cheering for Christian. I've never seen anything like this, so it was amazing to watch. The result is great, the place is great. He's only 22. As a thrower, that's super young. I mean, he's had a phenomenal season. 5th place in the Olympic Games is nothing to be sad about. I'll be there, never